5 gram ke Portugal kemat ke Spain haka round of 16. Datang sikol bat ke taruh kadai haka last minute. Haka baka Spain kali bantepi ke sikol haka menit ke bak kendai plus iway lingbau Merino yak plasis ta Ferran Torres. Kumta lingba kane ke sikol jong Mikel Merino haka last minute ke basakut no atat ke jinglekai. Kelap penlong no ya ke Portugal pan kutno kalintia jongka hakane ke World Cup mentau senam arajar arpohon rio. Haka baka Portugal kelahapan lik pai yingno. Kadba ka Spain kelarungno syaga kuartar final. Bat haka kuartar final ka Spain kan se kedu Persia ya ke USA lane Persia ya ke Belgium. Kumta kalintia jong ke Portugal kalintia jong Ronaldo hakane ke World Cup mentau senam arajar arpohon rio kalah kudno. Kajing apwilinti jing babun palang kamtam ya Ronaldo namar bagade ka last World Cup jong u Andre pose kalong penban da kongpong. Namar watla Ronaldo la tau pun kirikot hak history jong football. Andre ke pedang sa na kapta jong Ronaldo kadai setang kawai pa umpat yokur trofi haka FIFA World Cup. Kajing angnut barok kadai hakane ka World Cup mentau senam arajar arpohon rio Andre snubok pat ne kamit. Wadla ka Portugal kala ban lekai bha Andre haka last minute pat kelamat no ya ka namrem hakmat jong ka Spain. Na kamta ka Portugal Ronaldo la mi medan ningkong haka katwe trik najun arhajar Henrio kata haka World Cup arhajar Henrio. Empat ka last World Cup jong Ronaldo pan mi medan na kamta ka Portugal kadai ne ka Henrio trik Julai arhajar Henrio. Ronaldo la yoban tap kol ningkong haka World Cup haka kat new trik Jun arhajar Henrio. Haka kat san trik Jun arhajar kat pra. Ronaldo la yoban krwit ningkong deka hat-trick haka FIFA World Cup. Nangta haka neka World Cup arhajar Henrio haka ar pulai trik Jun. Ronaldo la yoban tap kol haki Henrio teliki World Cup. Kumu player belarang Batam ubal yoban tap kol ru hakane ke World Cup arajar Henrio namar ba Ronaldo la yoban tap hadu lai kol. Henry ka lintiaj jong Ronaldo hakane ke World Cup kalah kudno. Haka ba haka history jong ke World Cup Ronaldo la yo hadu kadwe kol. Bat naki ars pa lai pulai sin mi medan Ronaldo la yo hadu sis pa asapun riu ki international goals. Kat sau kol ke bawah yo haka European Championship. Kumta ke jing bakla kam desu jong Ronaldo bawatlah karta ke basap wisnem. Haka ne ke World Cup mentau senam arajar Henrio udang yo hadu ulai kol. Henry kam tau pat ke bok kam tau pat ke nosip. Na kam ta jong Ronaldo ban kur trofi ka FIFA World Cup. Haka bakal lintiaj jong Ronaldo jong Portugal kalah kudno tang haka round of 16. Kublai Shibun.